ke ning karongarni athe ke pini arni hello British tung Bharat atet kachari kachalon pen ke jokwan ke longarni lo lasi det longri ke ja to ben dang lo det longri ka ching honarat Bharat aterara toan ning arong chipilo na Troxke ba troxi angdeng ning karong Bharat atet ke jokwan ke longarni kardom nalitum doan na phanse tame karbeng nong live hin pen pa jirik lo kardom JLF pen kitok ke paklang arni si vet pak inkoyalo thui ke ACC mari deng pen kangpu lakha hini tara langso rajen terang arong arara tum pen rara sai ke klempon bilai la pen hidipia hawar rihing ame ka chathor ahok kawe jok hawararat kisum nang ning karong arni kime adap kime kardom nali tuma phana pajoriklo pine birotang ton pen arjik tha patumi pai pai ni phai kre pli arni art and culture department Karbi Anglong Autonomous Council along Jambili Literary Foundation mate JLF tok banga ham phanga tum cherap dun si Rangsina Sarpo Cultural Hall Loro Langso Dipu along Grand Book Release pa thepi and ponpen arni si vetsi Karbi alam thepen ketok pak ingkoi aluthui KACCM Dr. Tuliram Ronghang are deng pen kangpubon Bangso Jaimek anarlo por phai kre hinia por pen bang cheng ponsi Karbi Anglong Autonomous Council Art and Culture sai kam kelang charia em surjo rong pharpen mai charipon Bangso hu JLF akong chun bang on teron pensi mai ke phalam the than pachini pon mai along alohi sarpo aman pen kachetong dun KACCM Dr. Tuliram Ronghang pen kaning je pon ke Karbia khaya phan pini ke arni ke melu athe ani sivet angbongsi Karbi ove ki miatum ke tok ke paklang pak ing koyalo thui kang pulong ke niliko pailo bangsolam phurki molong tok ponpo klapen bang ing koya tok bang penchenglo JLF along ke klem ke dam ka chapaduk atuma phan panong si lakre troxia tangka pajir ponpo JLF asahem kim ponpo lapen ke bangjar ningkan literary Festival ke paman point jia phan Karbi Anglong Autonomous Council pen puti isia tangka panong pipon poposi lamthe chechak tekang এখন কিতাপ এটা গ্ৰহণ কৰিছে তেতিয়া মই কৈছোঁ যে যদি আকৌ নতুনকৈ উঠি অহা যুৱক যুৱতীবিলাকে যদি কিতাপ অকল লিখে তেনেহ'লে কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিলৰ পৰা প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰ কাৰণে আমি প্ৰত্যেকজন ৰাইটাৰ কাৰণে লিখক লিখাৰ কাৰণে মই 50,000 দিম বুলি ঘোষণা কৰিছোঁ সেইমতে মই 20খন কিতাপ লিখা কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিলৰ পৰা মই 12 লাখ টকা মই দিয়া হৈছে Patumi bangso kitab kangpu mate Luthui kangpu along MLA Bida Singh Ingleng Padma Shri Awardee Dhaneswar Ingti KCS Samai Phu Chandra Singh Kro KLA KACEM MEC Board Chairman pen kitab mate Luthui kitok hirjir ki hir thek ser abang phubang phiatum chetong dunsi mesen pen mai pajut pon Lorlangso Rangsina Sarpo Cultural Hall we had a book release program where altogether 20 books written by young Karbi poets have been released by our Honorable Sir Dr. Tuliram Ronghang. The books has been sponsored by Karbi Anglong Autonomous Council's Department of Art and Culture, and we, the Jambili Literary Foundation, have cooperated in the bringing out of these books. And then we are very much thankful to the KAC, especially Sir Dr. Tuliram Ronghang and our respected EM Sir Surjo Rongphar. And then another good news for us today is that our Honorable CM Sir has promised to cooperate with us and then give us financial help for the upcoming Dipu Literature Festival to be held next year, which will be collaborated by KLA, JLF and KAC. And then he also promised us to sanction money for building office, auditorium and a library. And very much thankful
to all the persons who have attended this program and all the guests. Thank you. News report Longsodaringti Carbing Long Live. Patumi Pai ni Paikre player ni Lumbajong constituency ke parlo lakha hini tara langso Rajen Terang arong arat thur pakpen rong kachapang thirasai ke klempon bangsolong alohia manpen ke AEC CM Dr. Tuliram Ronghang chetong dunsi thengpia klim sosetami ke ipon Patumi ada por Paikre isia pormalom lakha hini tara langso Rajen Terang arong along rong isi maker sarlar doan chelangsi Radasai ke klempon bang solong Rajen Terang arong atar pang theksetami tarpon lepen thengpia klim so ke ajai meksetami dengpon bang solong alohia manpen ke AEC CM Dr. Tuliram Ronghang MLA Bidasing Ingleng Lumbajong MEC Johnny Timong ke AEC EM MEC ke doan atum setami chetong dunsi thengpia klim ke ajai megalong RDP don Assam State arlo peneng aning kanang bong ki jum nai seta kuti isi thengpia klim enang ji pusi Assam CM Dr. Himanta Biswa Sharma ke pangda ka tengpen a district tin along setami thengpia klim ke asai dengbon bom wang bom lo Sonsi Karbi Anglong district along setami ki jum nai seta lak isia thengpia klim ke e ponja phan ke AEC CM Dr. Tuliram Ronghang pangda ponsi break jama constituency along thengpia klim ke e pon bom sonsi Lumbajong constituency ke parlo nomor hini tara langso Rajen Terang arong araratum rong rup kachepang thir anparta thengpia klim ke e pon along kachopha tengpen tim Karbi Anglong jabang lapen alang ni risang khotum chetong dunsi thengpia klim ke e along cherap chetudun anparta Rajen Terang arong arat angno Ling Road kaselam ji aphan Rajen Terang arong pen Birla ka cheleng thor atobar kaselam ji aphan abarim Town Committee Chairman Mohan Singh Tiswa Phansi Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang Arpu Hodai Tekang Terang arong laso la full line na tuara kacekrong pen purong tuara ada thengpia ni tu tim Karbi Anglong hingga sekarang ini lo he Karbi Anglong thengpia ji 1 lakh thengpia ji phasin tu pining kanang bong target kuri lo junili me hangke thek laso ka talon long nili consensi total thengpia 23,000 thengpia lo ami siben la penang par ame along apreka consensi long tame nili me hangke thek bang barsi penan thengpia rong thengpia elo la pen ke Assam government along tame thengpia rong utisia thengpia piningkan singbong ke di pula swasta yang deng pangdak kono chief minister apa nilai tung Karbi Anglong Autonomous Council ta nilai Januari ciklusi nilai pangdak konje piningkan bong nitung rong lagi si laso thengpia rong i ponje te thengpi thengprang dolong te me thang e ok pran pen chenglok la pen ke motor bokan ta me senji Bangso puthak rong aralatum ke AEC CM aphan ninga klongpen nomor hini tara langso Rajen Terang arong Development Committee amaipu mai sing timung kongchun bang Robert Tiso lapen rong asar Rajen Terang atum kachoro alamthi pajirpon sini tum ining arong chen dan si kiklem lo lasi anso se pini CM sara tung bang lo bang nang lang pon pu si ning khelo lasi dak mo CM sara pulo dak towara bang ke jenang solo nang tum dak pen phak biro la an thain pi rong an chipla bang ke ling rut nang pipo pu si alang li ta chichak tikang lo News report Longsodaringti Karbi Anglong Live Bokajan Electrical Subdivision APDCL pen kilopon rihing ame dilai lepen hidipia hawara phan kipi ke memeajo raratum kisung kachechak nang pennang andolo nona kai ke rihing ame le ave pulote ke do ke thakja phana kisung do athe hako ason milura mi pensi ajo apor hemasai ke claim ipuke asap akisung ason si do tanglo rihing ame atu ka khelandang jong se ave pulote loke chali amu mara tumta loke chali je phan akisung do Jasamet non barla apor mate ke phang oga botora hut anu tinta hemarlo fan lapen AC kachi du bensi ke duji senin ke hang bonta lasona pora hut si power supply avi kwa bangke moni ratum amina ahem kache do anta akisung nang do koklo lapen nona kaya hut ke kaddo kavita mere hing bensi sai ke klemon sai de lasona hut si mere hing ke dam pikke raratum manghu prongsi do koklo Lapena jo polo te kanting siring ki phang ok pensitame dunang koklo lasi raratum
Bokajan Electrical Subdivision aphan aprang ason nesen ani kache thorabar sai kipi pon berje aphan kachuningri padopon Dilai Pen Bijoy Rongpi Karbi Anglong Live Diphu Lamding Road along Kido SBI Diphu branch atum pen chapatir piponsi patumi pai pai ni phai kre clear ni Bharat adet kejokwan kelong nang ji pualong det apharman apran kedam nang lapen kidu kisum kache tong nang atuma phan kache matha thuji aphansi kedam tanga por pen partition horror remembrance day ke paman pon bomasonsi SBI Diphu branch atum penta ke paman pon pai pai ni phai kre clear ni laki partition horror day pusi arni hok pondetlo kiram tang bhara radera long aring ke logatum ke chari chalona pora hot bhara radera long ke dwara ratum det jok wan nang ji pa ke mangpen kache songalong apran ke dam nang lapen ki duk ki sum kache ne ka holo ke phonang atuma phan kache matha thuerji lapen ka chikimo pon bom thekja phansi bangsorni hok ponlo Lasorni pen pache tonsi SBI Diphu branch atum sitame sai he malong ka chikimo dunja phansi mai paman ponlo Bangso Maya long alohia man pen kache tongdun tok bang Ranjit Kumar Saikia la pen Deepak Chakraborty atum pen danglo penangan ki the ki ding atum che tongdun La sohut tok bang Ranjit Kumar Saikia pen kaning je ponke non bangso partition horror remembrance day katalang ponang koke kedam tangar ni penta partition horror remembrance day pu penang aramuni ratum kachini netum dolang la so joksi bangso mai bipon lopusi Diphu SBI branch manager Deepak Chakraborty la pen Ranjit Kumar Saikia atum pen nang pachini dun বহুত মানুহ নিজৰ জীৱন নিজৰ ফ্যামিলি লস কৰিছে সেই বস্তুটো শোকেস কৰাৰ কাৰণে প্ৰেজেন্ট জেনাৰেশ্যন যাতে গম পায় যে পাৰ্টিশনৰ সময়ত কি কি প্ৰব্লেম মানুহে ফেচ কৰিছে এণ্ড ফিউচাৰত যাতে ইণ্ডিয়াৰ কোনো পাৰ্টিশন নহয় আমি যাতে ইউনাইটেড হৈ থাকোঁ এণ্ড সেইটো শোকেস কৰাবৰ কাৰণে আমি এটা এক্সিবিশ্যন কৰিছোঁ অল ওভাৰ ইণ্ডিয়াত 200 ব্ৰাঞ্চেছ ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়াই শোকেস কৰিছে এণ্ড নৰ্থ ইষ্টত 12টা ব্ৰাঞ্চেছ কৰিছে 12টা ব্ৰাঞ্চৰ মাজত আমি ফৰ্চুনেট দ্য ডিফু ব্ৰাঞ্চ ইজ ওৱান অফ দ্য ব্ৰাঞ্চ আমি শোকেস কৰিছোঁ যে পাৰ্টিশনৰ সময়ত কি হৈছিল যাতে প্ৰেজেন্ট জেনাৰেশ্যনে গম পায় এণ্ড প্ৰেজেন্ট জেনাৰেশ্যনে ইউনাইটেড হৈ থাকে যাতে ফিউচাৰত কোনো শত্ৰুৱে যাতে আমাক দ্বিখণ্ডিত কৰিব নোৱাৰে আমি সদায় ইউনাইটেড হৈ থাকোঁ News report Karbi Anglong Live Pinia raba berta gel ponsi kang toniglo 2 me thak me arni ki me